Ka seng samlash nong wa kaji ban rakhe yak sngi lalyot kari India kala penlong yak awareness program ban sumar mariang ban sumar ki wa duit kumsi benta ban pen i kanuksa kababha na kaliang keseng samlash nong kala pelajok ha ki sautuli ki wa duit ki baha phapo kasnong kani ka program kalong si benta ban penne pensa yak ki do do wa bat kham tam e ban sumar ki wa duit ki wa ba bat kumjuru ka bam di bat ban wanra ika khut ke suba ha saudong saukun layo ban pelat kumba laispa atli ki dok haret bat ya kini ki dok ha la ais ngobha na iba wan lar thongni advisor ka seng samlash nong wa kaji kini kedai kesin ke banangkong kum ka seng samlash nong man shim ya kini kesin jam bat nang ni sakmat kin persang ban thaulat kumno banyo sibun ki sambai dok ha nai kitnat sorkar ha kene geju ka sngi ka seng samla ka layo ban ai jing hikai ha ki khun nong song snong sapang ka le khoi ki layo ru ban penlong ya ka tam plastic competition ya ki khna bar layo ru ban hikai ki khna ba kim dai ban bret pathari ki plastic hanrei ban dabu ha ki dustbin bat ban thang no ya ki tiêu về, nhẹ tiêu về. To ra. Lặp lại. Kiếm đấy. Ba, cái gì ba. Đây, pare. Ya, terus pare. Bạn ơi, rêu. Lại lên. Yeah, tóc lại đi ông nào em. Lại kita lên. Đây, chicken. Sebagai sipun, nak kita joki barai kinong, niat nong mental program itu, kami ketinggalan dong mental. Ayu ini yang ni apa nak orang ketinggalan pelajar ha, memang juga. Kemudian aku kubur sipun, yang ketinggalan dong joki. Nah, kami ketinggalan buat lagi, sebab kita lagi ni kami kita kami berau, kami berapa, don kami na bukan demi di asnong. Ngai sahabat berkepentingan mengadon bantong kalong. Nadu mentah kena kasih. Nadu mentah kena kasih. Ini juga apa kita belajar kan. Bom picu harau bisot ni bom picu. Tapi tiada bom picu, katong strong bom picu. Sang banik kuat, jadi kuat. Begini kita sabar, belum belakang persiap itu kami ini nak kaya terkai baru perlu ngomong ya katong om badon karena tong KM kita tong tidak dulu tidak sabar bandang pelaj nak tong ke EFP pelaj 9 mar kata kemudian katong agsian bande karuk nam bib bande baru om resu bande ngin syakri dan ada yang ada namar kapor kan setelun kedok kami lekwai temen tu mengaruh kami lejan melekwai awak khusus tahu lejan melekwai namar kata ngai kublai ya di balik buat dia boleh snok dia yang kam balik sih kena kam tu ni kan long kam kapan pun roy bertiwai price na orang kinsale disebut seneng ya ketinggalan Hindi UI keting roy, hindi UI keting orang berbahagia dari sekarang. Kamu pergi rutin pulang. Ni sesuatu pun. Ni imdon ka, put kapor banle kumbati. Ni nama banyak nombari, ni mula banle. Hindi lega. Nama banyak tu dah put neng habis pat kapor, habis pat neng. Kinsale kan pelajar kai di bari baru
ban pendak. Tendre ke bae kumbang ong mani namar ba interview ini ke doka. Kawan ke mensim jom ke jingkuan. Ha ke mensim jom. Kawan ke mensim ke jingkuan. Kawan ke mensim ke jingku arahat. Kawan ke mensim ban benino yalam. Kawan ke mensim ban nompurom Yesu namar kata. Kata kalau ke pengpau ba ngingile ban pendu irate. Then namar kata menta ko melonu menai. Ngau ba. Inong song senong sinik aris nong bro. To kan mau bau tuti biksu banle. Usolia biksu banle. Are biksu banle. Beki cewek Punjab tu ka. Kalau bagi bit ban nomor kam. Hagni ba. Play bunam ka jongki irang ba ba. Ibalai jika yang kepor boleh sebentar lang bagi hari kepor pemerintah. Kublai sibur.